Pa sigurno protiv Zagreba je svaka utakmica ovaka, znači mnogo tenzija, mnogo priče. Jednostavno stvarno mi je žao zbog toga, ali opet na kraju mislim da smo zasluženo pobijedili i sigurno da je bilo neki mali neregularnosti u zadnjih par minuta, ali Bože moj, tu su i delegati, sudje koji su odlučili tako kao što su odlučili. Eto, drago mi je da je ovaj put odšlo na stranu Vardara i da ono što smo radili svih 60 minuta da se na kraju isplatilo. Stvarno mislim da smo bili bolja momčad jučer. Nema tu šta sakrivati, jednostavno sakrivali smo možda prošle i pretprošle godine neke utakmice sakrivaš, ali nema tu više tajni, znači poznajemo se dobro i oni nas i mi njih i to će sutra sigurno biti jedna muška utakmica za trofej Seha Ligi. Jednostavno mi smo ovdje došli da osvojimo Seha Ligu i tu nema nikakvih kalkulacija i onda, Bože moj, tek je za 3 tjedna je utakmica sa Veszprémom za četvrtfinale Lige prvaka i tu ćemo opet pokazati ko je bolji. Bože moj, potući ćemo se i muški i mislim da imamo realne šanse za prolaz na Final Four igrače. Sutra će sigurno odlučiti zdravstveni bilten koji ima više raspoloženih igrača u svojim redovima, manje ozlijeđenih, manje omonijih, jer stvarno sezona je prejaka i puno utakmica je u nogama jedne i druge ekipe, ali mislim da mi imamo veliku želju za pobjedom i sigurno da se nećemo sutra lako predati, da ćemo sve od sebe 100% ćemo dati i vidjet ćemo, Bože moj, igramo na neutralnom terenu, nadam se da će sve biti regularno i onda, ne znam, opet kažem, nema stvarno apsolutno nikakvih tajnih i sve znamo i samo će odlučiti koja ekipa će biti raspoloženija sutra. Ba dobro, ako pogledate tjedan dana unazad i našu utakmicu sa Wislom doma, možete ju usporediti i sa utakmicom Veszpréma što je odigrao jučer. Jednostavno to se dešava velikim ekipama, ne mogu sve utakmice biti znači, na takvom nivou i Veszprém je prevelik kolektiv, prevelika ekipa sa mnogo novaca i znači to je samo jedna utakmica i ja vjerujem već da sljedeće utakmice će oni igrati na svojoj razini kao što igraju već nekoliko zadnjih godina.